za banka zikakanya yebuze za banka kuzakanyire nyowe banke zo mbikire muki za university zikakanya uyebuze za university kuzakanyire umukayita harimo degree zingahe abacara bakarga nyuma yebuze kumwarije nyuma bazankahi vice president no mucara speaker no mucara prime minister no mucara ngene kabiri mucara rero baharabo batunga fizi so ugumuka he mwene ko kuja program keji twaganira hamwe waro kutwemerire warayitwa kana yiturukuza ugirote turiya Akadaara kamwe ninga bamwe bari Akadaara nyundi hansi yako so nashemera umunonga kugaraka bwanyuma kere karimbaho kuganira n'abantu bitu dire tukatunguka yabare mnonga Twine honorable Panadol erizina ndio rukusangira gandi first of all twashemerwa kuboniwa hano mu studio kandi ramusi haba kutureba turukutandika ikiganiro kiwe bare mnonga programa na intwara umujogu kuramusya abahurikirize ariho n'abakurikiriza batakureba ko n'abakureba abari mu program eji nyamazina nabanyita Dr. Nitureeba JohnPaul Panadol member wa Paramenti w'Ibanda y'amashuma kandi nashimirwa kushitama n'amamanzaga kugira ngo tugire shongezi twagosoraho ezikwatire n'ihangeri okukira munonga ahaby'omwani okutwemerire aho twahika anafuturukuza somwe bari munonga katwatagane omukuganira yabari mnonga honorable Panadol bamwita Panadol konka JohnPaul Nkusima ngo mazina Panadol nkibanchimara so nabwo echo bwanyuma yo kwika tukashanga Twine bamba wa Paramenti erizoba reka tutanke nimwe tuganire cyo honorable Mwijukye turebe na Oscar actually abantu bayibuza bajya bishi Uganda life sorte Uganda Forestry sorte n'izindi kazajinzira ati nuzumanyire wa UCDA kandi ikayombeza abantu munonga azabahinja hansi bayirarikirusha tumwe n'umwana gwaza kubona ki mwene kigumize mucyarabamo cecira bire mu cyonka kandi kimanitsa ki because I believe inside there it has so many clauses abo kuba abantu babujije tukazimanyirije umwana tugwine umwani guruho ni kimanyisa cyaha muntu Buhweju ori Ibanda Rwambara Forestry n'ahandi umuntu wahanze webare mvekansa program nye nangwa bari yuko bakutureba betegereze ngo ecyabiroho Parliament omu tukabakagwe ahubwo kuba ibiragiro ebyahinguzi bw'erizoba bikahinguzwa umwirima umubwishereke ngo kutwabe tugamba ngo eje nkora nenkorambe munonga nenda kwinaza abantu ababire babihinguza bakabata kwenda ngo mubarebe buri roko tubantu hinguza abanyamahoro barya higura batwatana batuworeka ngo kutukora ehizo kugira ngo bakamba mangu baza kwinaza ihangere za kamera zona bakazihaho abanyamahoro babakwata babashumye mu conference babakinjirana mbwe nustakagira hare nyendo yebuze erekana iteka eritwaye turabyamu kuyamba umuntu waburijo kanurunje munonga abwenshi mwarihingwije mwesherekere abwenshi mwe mutabena ngo mukurihinguruza barebe no murihinguza abo kuba abanya-Uganda koko batetegerize ejo nibaza kuteka mu tukantugamba konga kofi ninga shomwani hata ruguhinga mu Uganda yona umwana gukaguragizire bumu gwaza higurwagire sente nyingi nyo muzeyi tata umugenzi tubingana akakoraho mbanyankore kweterana umbwire bo kuba uri mu society ni uri mu cooperative uko basa kureta chiti kamba zeta receipts ureta chiti irukwereka ngo uri muhinji wo mwani ugitwara hishomero umwana humurika
washoromere ukaguza aba society bakagutwara aba cooperative bakakwesente ushashura nacho okugira umusergo gumwani cyonka nubwo akagutakizire uko boyine sente ubwo twatwine coffee marketing board twatwine banyankore kwetera naha tune Katonzi twine East Mengo West Mengo ziri nyinji omwihango cooperative ezabenzi kuranga n'umuntu waburisha coffee marketing board kuyihirwaho umwana gwafa gwahikana hansari shiringi 2 bantamwe bagureka gwakanda abandi bagutema bwanyuma abahinyi bagumana berwanaho ijo government yari ngo ministry tekujya kubibasa yataho kitongore cyo mwani cya UCDA ekitongore eki kibene kiyamba umukurundo butari bw'umwana umunsi yona abukwa ensizo kwinga umwana ensizone zo kwinga umwana umunsi yona zona zine kitongore cyo ubani Brazil ubani Colombia mbwene zona ubani Ethiopia zona ozigambe zona zine development authority coffee development authority hato munsi yona abasigara batagine ni Uganda Twine kandi twino mwani ejo niyo basis ya accreditation kubikiriza ngo hati no mwikiriza bwa kuguza umwana munsi yona harho ekitongore kikubareta hamwe kubata hamwe mukatunga accreditation ngo umwana gwanyu gurya hamutindo ababo kwereza ne besiga authorities semi independent organs because tubakwesigaje government ne besigezo authorities nabwo cyo ntuza kugira ikizibu cha accreditation echa kabiri quality abo ko hatu kibemba kweta kweta kujana mu musiri gwawe ana bagira ngo umwana umurungi twagutamu gumene commission kandi okuzagura gumene commission gushekwa ngushaguti naho cyo kiriya hariwe kurangwa wagure ntundubare wakorashi umwana wagwanika kurungi akono nde beyeriya bakota kujya kutamu kiboko akono nde sente bataho mutinda so bayimbarondo butaro munsi yona ni batuyamba kuzomba bitongore bikuru ni batuyamba kutunga sente aho bitongore nkaza World Bank International Monetary Fund ebe bikufunding byo sente zabyo marabero mu agencies ekindi ekinanyezere ngo abakuturaba betegereze okuyihaho bitongore ebi government ekagira ngo nenda kumara audio application ngwe miyoga ibakora ne korwa ebitongore ebindi ne korwa government ministries ngene babigite konga tuyabuza agakata mazima kwarabiga rya mazima katwine ministry government iniza ministries konka no state house ka hariyo nka ministries ezindi hatka nko cyo kurebera haro unit so state house and corruption unit haro IGG na koti ya corruption twine health monitoring unit eliop twine investors protection unit eliop twine land unit state house twine revenue monitoring unit ezo zona zilioko konka zine bitongore ibindi biruko kandi kutunge sente so koko beno ndako marodi application banzo ihe hwebi twine minister wa foreign affairs hati urebe application yenyini foreign affairs ni ministry konka twine minister wa international affairs ina regional foreign affairs man twine regional cooperation twine staff affairs ezona wazigita no foreign affairs konko rero nakugambira ta netwenda ku marodi application hatoreba ngoku ni deception kubiyo coffee development authority tugihereza around 44 billion nkunga kugwa hiro budget twaja 44 billion yatkora 82 billion haso waje ngunda kumara horo 6 ngasente nono manyisaki twatamu 44 tuyihamu 82 billion konko oriyo no jaka 44 no jiyaho konka no kwata billion 5 no zaroko ngunda ku saving sente no kwata hi 1.2 trillion no hapenet no kwata ezikwenda kwinganezo no ziheza abati yaka factory no hereza PBD bushenyo ku buri mwaka netunge sente teka guragana kito kimwe mu bushenyo
Ejo PBD yore yabushenye ebitoki. ejo ningeryo mbinda abo kwatene bakwatene bitoki Ijo okararwa gwagogo tukamuhereza 37 billion. 37 billion munaza kwegesa abantu kuba kunyomwana. Magora katwara 700 billion. Ezezo kutwarwa umuntu omwe zirebere bitongwere bishatu umwaka. So atuyibuza ati wisha kungambira ngo nogeze ku saving sente kwa kutari kunzandabungo none ngambira ki ekindi hachi wano korebi or president no jango bitongwere bikaremwa bwanyuma imyaka 30 bitiho nubwo wisha kutugambira hato ngo biremerwe ashobe no kora ki ngo biruma kasto bakwata yuhurure president aryaho na rama karangira ati bitongwere biruma abashuma n'abaryenguzi kasho oritaje no mu bagwe guha kanashashurwa. So how can a president come out to oppose his own government? You know, you choose agencies you enkezi watiyo hata bakwenda ndondoza ba IGG why have they echo kubanza niyo kwa appointinga nanka government yo kwa appoint D wa development authority niyo kumutaho niyo kutaho board kashi abunju dokujiyo katawendisho ejikuye neryo abunju beno kumano ronda abashuma bonga. Why do you make a mistake, create a problem, and then attempt to become a savior? Wokumara hexbi iwecho yeteriyo ekindi hati ejenkora yaba negendo misho ukoreka ku arhebizubunke bebo wagamba. Isn't that a vote of no confidence on your own government? Why create a problem and turn around as a savior? Hati nkabana bagambira abany'Uganda konka mwe no mwe mbatekateka ngo tuyo politics konka. Government eje kita Uganda Airlines. Niyo yagise Uganda Airlines. Haturebe garaka futo Uganda Airlines. Government eje niyo yisire cooperatives zina nagambire banyankore kweterana growers cooperative society za bwavu mporogomo mu Uganda East Mengo na West Mengo niyo yazihireho hateriho netandika sako ahubwo cyo banza no yihawe ciroho nemwe ejo kitandike busiya uko nukuzanda abantu abwongo kurango tubenje mwene UCDA yakozireje mwere y'amajani gabire garemire hati katujongere tutemuna majani murebe kugira ngo yebe UCDA tujete nka UC/T DA n'amajani gayambe konkate ebe wabyita wabitwara Ministry of Agriculture. Ministry of Agriculture ije ekagure mbuzi buri mbuzi miliyoni 8 zo kutwara karamoja buri mbuzi ngo miliyoni 8 zona zafu atejo tujesiget hateji tujesige tuta nguneza kureberere tugamba nguneza kureberera umwani eje kuzire mbuzi zona zikafa kandi ubwo mbuzi yemwe iri kujigura miliyoni 8 cyo nkaki cyo kutangaza mbuzi miliyoni 8 echa kabiri eremrwa kurondo mbazi go kwite ngo noje no guru mbazi mu maduka go kwite ngo ha ocheza koze enguhe kumane kushechera tuzukufa eremirwa kureberera amataka gitu ga stock farm eje yahambara bajibire njeru ba minister bakajibagana buri district shekwane nebe ine institution ya agriculture umuyihanga ryona agriculture kikiremere eremirwa kureberera by'inyanja fisheries kubyagirema bayamaye hatogo nuboro nohereza umwana gw'abany'Uganda kandi shi kankubuze yori yo kutureba tukabuza abahinji bona bajya ngo ikitongore cyo mutachikwata cyo mwana abahinji bomwana twabuza ba cooperative bajya ngo mutachikwata twabuza abashubuza umwana ngo mutachikwata bona stakeholders abakwatwa hamwani bakajya ngo ikitongore cyo mutachikwataho mwene itekere turabizemo
Now, that's what I wanted to ask you, Honorable. Bakama umwani. In whose interest? And I asked the minister, I said, who are we legislating for? Bakama umwani tabakwenda. Abo gushubura tabakwenda. Abo guprocessinga tabakwenda. Abo gutwara hero tabakwenda. Iwe hati no koroha. Ukiza kubuza bamwe bagenzi banje abinkushitama nabo mu president nicyakwenda. Binji obe no mbugano ba minister oba n'obwembezi mugenzi wa kujata atomukuru nicyakwenda. Ntabwo cyo kitongoreki ikiragireki ekitongore tureserekera tuyihaho ekitongore aho kwenda ko mukuru. Kandi ekinshemiza munonga no kujya kutwatiremo okwanga kwa mani yarwe yagamba amazima ati ninyi yagira there will be a showdown ito cyo tugambira abahinji we warugambira konka yagira ati utakwenda gucema naza kundeba kasho utakwenda gukirabe mu kanu muhinji Buhweju tushohoza eshaho buri mwaka hihi emitwaro mwenda zomwani omuri nkoromu nikize yababwejo mwani buri mwaka gutushohoza nabwo cyo nani ngamba mwani nikibani cyena ngo abandi ga Frank tumwebaze bampurikirize akwadimba ndiyo mujwecerwa wabahinji b'umwani iwo wori omujwecerwa wabarisabente atwantu gamba mwani ohurenyo ndiye kuturaze kugamba hante nanye nkurikirize ahubwo nicyo kuri antronda abajwecerwa buri constituency abo mbizinga twantugamba inyanja tubahurikirize abakabare twantugamba hamondi tubahurikirize now abakasese twantugamba gamba aha national park turikirize so ko kwata abajwecera ko umushweka bitakushana abo kubaho imbere zitakushana twena watugita hati ihanga riyo narikoraki rugayo ibitekateko ibitibije tugamba ahanshonga zo bushaho Panadol gumuhurikirize Dr. aspirin abukwa tugamba ahanshonga zo yabashaho so twati yo Parliamentary omwe wakwetegereza buri yo ngayine firdi aho hatumwaza gamba bintu bya security niho narebo nawe utugamye economics nanga utugamye mu human rights Mwijukye buri yo mwe ayine firdi eyi speaker kumumanyira ntabwo cyubuzima twantugamba ahanshonga zo mwani omuri nkoromu nuba nogira katura abankorene bagamba ki abakorwa mu cyanga kiti ababwishura bagamba ki ababwanane bagamba ki akwana ubahinji bo mwana konga tuje otwakara moje yanagamba ki ona ije bwa nyuma kugamba generally konka no banza imyanyere mu mwana mwinji abo kuba nibo bagenzere bakebuza habahinji nabo shikabe kintu cyo kutangaza konka nyowe kinshemize munonga kugira ngo togaje otuba MPs otumwana gwitu bagutwira ba MPs abo mbasasire ogutwire icyo kubanza agutwire kifuba yarete nko no munda yarete abasirikare batamba ba SFC babinga abanyamahurire enkono zakwaya ba MPs babatera abayimba hakanisa munonga babanza bakwateye 12 babavuga babiho mu Paramenti babatwara mu makagabo yuhurorebe omuntu atije mu Paramenti kutensa hatu wamwihaho wamutomuvani ya polisi wamuvuga wamutwara umukowe wamujyo otarugaha mwana tubanze twaheza kumara ekitenso konka no jangu elite kuri no rabya mabwa abantu ecyamuhera ekitubire twangire okurationalizing ebintu ebiyona no kugira ngo umunshonga zimwe ecyabe kiresire bitongere byabaho no kurwanisa bureaucracy yo ministries omwetororo oguryo wa ministry nda orguto rwangere wa Buhweju kuri kusiskara ntera idi kajina orwayinura ntorguto rwasiskara haba hweki agira tera station manager nashita Ibanda wa ninkusimo aho naho orguto barakora ijoro orutino rwitu
urukurwa Buhweju omwino ruguto rukurwa Buhweju rukazibara hakazamo inanka urutindo rwacweka cyangwa handa nyona mugenzi wanje ogu twakigambo mu Paramenti kutwashobire uwo kinsakagire yanterese nagamba nawe umbire buke umwanya gwakorwa konka hati noza kubanza kuronda PS tugutu wakatete batarukora akabusha no kuza kubanza kuronda PS no PS akugire ngo handike weza kwandika bakugire ngo baza kubanza bashutama norgaho no mara umwaka ninga mezi mukaga urwenda ngo bije batereze ikintu cye ecyafankaye aharuguto rwawe konka kibenshi twanguhira nchukura twentre ngunga mutakwata ayunura mutakwata road fund ba members ba parliament bona nabashtama district roads committee tuba controlling sente abukuba boto konka nibabasa kugira ngo uruguto rwoko akwari bashtama ba approving ngutezera akorwa mu district hati nitutina ngo akacikwa ko nikabasana ko kwije kurugaho hanyuma cyamasa umwaberekera engineer yakoranga n'aba works so nyenda ngo kinteki abantu batakatekeda ngo tubetine bwenje ngo tufagarwana tubire ntureba roye karugaho kandi hamashanyarazi twamare myakena roye tugihireho kuya tubiharoya ahamashanyarazi gabire gakoma takongeraga n'ikikondo kimwe nyoka tungo mu Buhweju ebikondo bine byabire byagiremo nkaba na Rwanda wayazagiremo amashanyarazi baga connectinge konka wayitoro mu constituencies zindi oba noko wa Panadol oba n'urwampara oba n'imitomo wa deputy speaker mu constituencies zona no shange bikondo ebyasimbirwe 2019 bicemerire hatari umuwaya ahabu kugira ngo kitongore cyabenshi gaho amashanyarazi echareya tukakihaho ubushobozi twabugarizo wa minister nututira ngo nanebi ntubasabwe kumara imyaka nkesha tena emuto zitakorwa kurungi aho kugira ngo ubushobozi tubwihiro mbitongore twabihereza minister yabari mnonga honorable Mwijukye Francis ngo kuyagamba nanye nakumbuze kibuzo but we are still here okusiyasha mukaga ejo kugira ngo hanyuma y'ikiragiro kuraba mu sigaho umuhingi w'umwani atori n'umwani yasigare konga mwe turiyo tumiza mu tuganira we bari mu kureba TV West program ya Akadaara twazo mukahumuro kace turagaruke twiza gumiza muri kiganiro citu eji ni TV West program na Akadaara turiya TV West kandi turiyo tuganira ahakiragiro cy'ikinguzibwe nangwa mu cyaro gambe biyona na nyibuza ndateke nkisigaho umuhingi abo kwatu wareba zaruko murisa nje wanse ngo tuzasigaraho ataba bari mu ishengyero mu reviews mwenureza kutinsa kandi ubundi honorable JohnPaul Panadol norgibanda aho umwana guru mwinji kandi finally iteka ryo mwana rabiremo konka abantu berarikiriye tingumanya ubuno bwa nuko bakubuza ikiragiro kisikirabiremo nikimanyisa cyahamwana gw'abany'Uganda nikisigaho umuhingi uwo mwana wewe mnogo mutebekanisa abo kibuze cyo aho kuba ngenzi wanje honero Mwijukye kuya presentinga ati namanya ngo isinku ati saje hinkugambira Buhweju na nibande muhoro baje kwasiri mu myanya wemba gitemo actually aba majani araba abareno bagakura ina Nehinda bire nashanga abantu no bakura vanira ngo ko bati sente hatwa twargo mu speech twargo mu presentation nke ya honero Mwijukye yahereze immediately shaheze umuntu umwana kanakura munyora nyenda kumuriza abahurikiriza n'abaryo bareba abany'Ibanda n'abany'Uganda mwena ngo umwana mutaka gukura muyongere kubyara umwana umuntu wera inakataka abyara umwana abo kuba nicyo kingwa icyorekire ngo atriste beyine cendero kace konka igarikete izo murayini kandi umuhinji w'umwani
takufera kwera mbwenyo nani pamza abakurikiriza ngo tugumize mu nko kutwe dukora actually twongere mu amani noreba UCDA omirimo yayo habira mu enforcement nyombe nishanga abantu Ibanda bene bantera n'abatezi bakarura bamwe bashanganya niciro umwana mbisi bankwata konkati nkito abakwenda umutindo go mwana ugumeho ito abahinji bonyeni ncena nitutwerwaneho hate kikuza kwirukanza kucyo mwana mbisi ningo kagwana kakubi so nani jarangu meanwhile ministry yaneza kutuyamba nko ku UCDA bene tuyamba na nitweka abantu hati tutema mana yitu turebe ngo omwana cyo mwana gwezire kandi ntugwana kaje followinga guidelines kuranga omwana tugwa ekindi ekirajureki kuzakorabamu nkakokasi ya NRM tukashitama emirundi nkeshatu omukubanza numanya hakaba hariho rutaro ngo omwana gwanza kutwarwa omuntu omwe konka information yabire ry'omuntu omwe kerye ya value addition nebindi okuba kongera omutindo hamwani konka bate abanya-Uganda bona bagira ngo na n'abany'Ibanda bakangambira ngo omwana waramwaguhereza omuntu omwe akabeyini kaza kuburabura so kutwagira omukokasi ya NRM twashika mbona president Yoweri Museveni yanza yateka hakataho auka president Yoweri Museveni nahurikiriza numwijukye buruhabira hakavuyo ka police bond nebindi ahanshonga nyingi ezi government eresire members ba NRM kokasi bakiziganiraho bagira ngo eje katwe tutambure nayo egere katwe tugitira arbaje so ahubwo kugira ngo nahurikiriza ni inteka ngo emyaka eyamara ari president wa Uganda hatu kandi ntumweta shwe nkuru ayina bijukura ayina bahi tikuteka ngo ariyo na planninga doom kutumara kugira ngo ihanga asigaye yaramara ko mwana gwaho ihanga riyo ndo bajyaho ombwijwire ko hati amasiko g'umuntu wa burijo nko gari yamara so nyoni inteka ngo kubatshoborire no basa planning omuka yawe ogirota abana banje bona kwashomesa santare konka ko barabe bakantare tamwemwe tamwibiri kandi tare nishomero ry'amani hagire nke cyatera umwe akasete kacendere abana noza kubihantare obatwara umashomera gahansi nkarya batenge yuite acuzi umuhenta umutware ryabatenga kugira ngo umwana no bano umwanga konka no bano ronda we yo kugira ngo hine cyabo hakatu kitaro konka still tugumize muna no wegese iki tubone mbweni nyone ndeba ngo agencies government niyo yazikozere ngo zitebekana semero mu yihange government yonyine yekereka reba ngo agencies zezo nogwe yazitirireho hine bi ebitagenzere iki hati kutwakwinduraho tukakoresha hati nka UCDA ebitongore ebibarashonalize indire batugiro ministries ni byinji NADZ NFA UNRA Uganda Road Fund Dairy Development Association abakote nabandi ebitongore ni byinji konka mwe nabo kugira ngo omwana nugo gwabire gwa abantu bagwe korezo kacengu nukuza kutwara umuntu omwe aterashoreje niyo storage irekahi amwana abo kwa nabwe nugo kwine nakakwateka hango n'umuntu wabirije ko kana ati mwene nguto ubona yo mucyaraga menguto boku waguhinga no gura byana rukano rutaro so ati na yunura ne tongore NFA tureba temeti
yo murembe nabo bagenzere abagaro ministries konka government kizayashanga ngo nobwo yatire hebitongere ebyo ekabaka duplication no shanga o ministry ya agriculture tuyine yabahingisa bamagombora tuyine na naba UCDA tuyine aba direct development authority tuyine aba veterinary officers za districts n'amagombora ko atoza kushaka mukore yabo oshangana bagira ngo ko muhingisa ati nyanyambwe ni nyonkarukiri ayikuruga mugombora yanje yarikiri omuri Ibanda nyo muhingisa ati kuma ako ati nkamurebaga abahinji bo mwana bona ba confessing ngo tubakumanya abahinji tubakabarebaga ati konka kutugire kufayindinga out twashanga nk'abantu bari demoralized no shanga umuhingisa aryo mu agency nka UCDA nkeje y'umwani afuna miliyoni kamukago kwezi usanga umuhingisa wagombora bakashoma ibintu bikwingana owahagombora nafune mitwaro nkaga ninga miliyoni yego hati nabari baba demoralized ushanga batakora when government nebenegera kutwaku ihaho agencies ezo akwazi bezishoreza sento motoka omumajuta ombebe mbezi ba directors n'abandi abatari technical konkabo just wemba fune mishara y'amani sente ezo twazigaraka twaziga ministries ntuza kongera hamtilo mishara y'abakozi abo ministries ezo tubatera umuhimbo tuba training to intensifying research era yambe kureba uburuwire nana ebukuteganisa abahinji ahagura undi turebe ngo byagenda mwisho nico kurebera nano mu parliament honyene obwicho radio kishohora atore general na minister of agriculture abantu bakaba pressinga munonga bakabine gukora statement afro ya parliament kwameza abanya-Uganda ko barashuwa ngo imirumejo neza gukora kandi abakozi aba agencies zabo tukugira ngo tugiye tubabingira kimwe aba bari technical ati for example k'abahinzi aba bari mu UCDA aba engineer aba yo mu UNRA hatabo nubaza kuba absorbed by respective ministries hariho narebe kuwa so baheza kubatasiya nubo baragarake bakagunga muno bakora na ministries ezo umurumo but you see logically oriyo bena atunga miliyoni 8 mu sorte wamugarura kuriya nakora ibi and you see actually nyongwerwa kako nyowe ihino mukozo mu naterire wa UNRA nkamujya tatsika kaza kuba kwata muno kirebota yaje atkanchuti yontsha ari engineer akanja tinchuti yontsha ataho kwanya wonko umuntu wakana igamba yagera ati savings ndeze kumara omu NSSF atanaza kufuna benefits ya NSSF naza kuzomu government naba permanent and pensionable kura hibe bari be batari permanent and pensionable obeno rya kinji konka eshayo nakakora ki nakaho hatu bari yuno bareba ngo nobuzira chendere bine benefits zabo za NSSF baza kuzikwata barondo ko barazezo niseje kandi hatu babona kaceho ninga is regulated inje nzibasa kushumaho konka zimara ubwire buringwa kandi ziri permanent and pensionable oba wachenga so itito kuteka tekesha hezi bo bari yuno bareba pension bareba nabindi abamwe bashemeriye koko gaho nani nzagamba hari coffee marketing board byabirero abahinji bono mu Uganda omu bakaba batakumanya ebeyi y'omwani eyesi yone mwen ebeyi eri harengo rwesi yone imu mukamurinda ba board babaja ngo nemitware ebirebiri ni yejo imutwaro mu batwaro omwani bo baguzo kubakora ki okubayenda so era mu government kuyizire ya opening up abashubuzi buryo mwe nashubura omwani koko yenda buryo mwe determine ngira katare heru mwe n'abanya-Uganda bebino bwoba ngo kira dire kiturabzemu Parliamentary abzemu omwani gwaza kutwarwa umuntu tukuza kutwarwa umuntu omwe just
buzagumza ngo kuba regulated kuba regulated abantu baguze mbahinga omwani buri mushubuzi nagumza munashubura ko kwabe nashubura nanye ndakugira cyo nayongera cyaho narebogo nabuza ko President Museveni obuyaheruka kutongoza factory yantunga y'omwani yatugume umbigambo bye akagira ati abakachiko ka red ka Paramenti mukandemesa agreement y'omwani eje yabera namgutwarwe penalty atko I will not give up umbigambo by'ababire baruho n'ababire bra TV I will not give up yigura factory yatwayira atinkwija kugareze bigere nyuma umukuranga umwani nagutwariza antananti gwatwarwa muntu ariko basa kubanwe yakora addition ukuyabe nashenda ngwene hatu kwatoka guto ministry hataro agency buzuma umuntu yabe ndaguhereza naye yagushanga hiye yabari mununga hano abo bari mwana mwishye aho kajo ni ndeba ngo icyo wasabye utakuza kubinga abakozi government ubwo itakuza kubinga abakozi kozi kinani nyenda abahurikirize barebe nabo kutureba nabo kutureba no kugira ngo tutakaye mu masiko tukamanga umwana complete gwakora ki gwagera ako hati no information yo kubona hati nshaka reno ubone ndijo hato yongera kwetegereza aho kuba minister Frank tumwebaza akakora statement etuyiro mu kutunetamba President Yoweri Museveni agiriho yashobora nanitwe abebembezi turi umuntu gezaho nshobora kandi umunya Uganda wahati ayetegerize murongo nayaza aha WhatsApp na Googlinga reba hari umwana hatugwemerera be kwingana ki ikiretire gwatemba niki aho kwati kebirebi Brazil niye kukize kushoza umwana umunsi yona ke kushohoza mwinji ati to umwana ubwo to gwakunu ebeye ecyendera kakugire byabatera kuri bare mu kushohoza gi ito umwana ukune beye kora ki etemba nyabwenuka season eje huire Brazil hine byabakwasiremo bakagera yebizubu hato umwana ukurwa bashoza muke itugwitwe beye bire yahigura umurongo so nyoni ntekateka ngo oburumuntu bwakine capacity yo kuringuriza hareho akareba manya government nekorwa abantu baza kwanu yeringuriza nabareba Akadaara is already a law tying them no bachikorera cyecho actually hunarebo nanyenda kubuza kantu aka like ngo kwano ushobora ministry ya agriculture ati noreba twine UCDA abumwana hariho crops nyingi ezo takutracinga ngo wabona mbwenu ureba zirinke zahwireho mbwenu ko tonerahi mbwenu tobacco mbwenu za koko mbwenu bireba umwana kubenu koraje atabinyine bacha attributing a UCDA. I just want to know, how did you trust this Ministry of Agriculture? We now import so many things outside Uganda. We are here. Ageihangwe munonga nerihingwa. Konkano uza kubuza leo mkatarikita ka central hifa. Uza kubuza ngwechi ncha Kenya. Ngoma ngwechi nemwe berga Egypt in a desert. We have had a ministry here for all our life. Ushaza burga kana yaho hatgo kuzaho ureba ujuti ece kitongore cyo buhinge cye ekitari kubasa no kumanya ngo emicungwa emiyembe noza ho buza bakugira ngo ikibuzire ngo hati nore Kenya ngo South Africa ejo no trusting ngo tokakera ukakwata ekinde kiri kutayizihanga mostre ize abahinde abari mwogama abahinje aba hata bagwetegereza ni barunda mu buntu ko how then oriya akazara abana mukaga tino warabasiro mu ishomero uriyo ziro wawe first born wa mu kwaso tunaza kushomero like logic umuntu yakubuza ajya tuma how did you trust the ministry kujikwaso mwani ogubeni boominga kandi ine bijiremere ebyakubetandikira because now for instance ine cyo kureberaho ki cyo koreka abanyayuganda ngo here we are doing well because oriyo no gamba n'abahinja amagombora umuntu ahinjire takubamanya. All these are just loopholes.
so mbenu it defeats reason manya nanka utazahati kokoa iyi nekizibu amajani iyi nekizibu vanilla iyi nekizibu ebyo na ministry niye turi nebikurra hati ecyo mutano ecyo ministry kuza kutunga kurango umwana tugwakurata amajani tugwakurata kokoa tugwakurata vanilla icyo kiha rero mutakajata atwina amasuko hati nyowe kinandeba aho kuba ministry uko kubabuza na wabuza minister wonyine wa agriculture na kugira ngo babire batari abakozi bonyine ba ministry batari motivated batine nebukoresa kushanga ngo bine moto kazi kumara na inama jutaga kumara na ba supervising iki neki mwene bo bonyine batine bukoresa bukumara uko hano raka sente kutuye tuzo mu budget hati sente tuzitemagura tuza kwereza UCDA tuza kwereza abadayare tuza kwereza abapamba ministry na yesigaze ezayo konka sente zona tukuzurunda n'umurundo gumwe ebabire nabajyangu ne baremesa kukora imirimo hati ntuza kubahereza kandi turabahereze tukube tuzugira misho muka Parliamentary n'abandi tukureba kutubahire sente akwa mu mirimo ya members ba Parliament Twine oversight role yo kubantu tureba so ni iteka ko barabone motoka zikumara aho kuba hati budget yaboneza ko yongera ebi babire batakora nibaza kubukora kana n'ekindi abo kugira ngo ntuza kwa absorbinga abakozi bonyine abebine expertise muri iyi nege ndijo nabo tuba absorbing of ministry aho kwa nyoni iteka ngo na minister naho hata kubyama na amanyanguriya reba yombaza kumukwasa umurimo guru serious so kurigiro kuba tumuhamize ngo baza gukora nyura ninjira ngo tubesige ngo baza gukora abo kuba twatabesigire hati kiragiro kingwire honare umwishe munywana wanje kiragiro hati twakindura habwe shahezi hati tutakindwire hati twakora ki ihanga tumanye nguri yaho nyowe abahinzi nyowe kindi kugamba abahinzi kindi kugamba yes no kugira ngo nyencha kare umwana gwe gwarija mu kumene nkumishatu gagarika nkumina abahinzi bamanye mwirushya kagamba bayanga kumuhurikiriza ahabwo kuba nora twine side ibiri twine itwa twagamba ngo kinte kintu kibi kitakorwa hamwe n'abacagire mwene nyencha kare bambugana na Panadol umwana guri yankumishatu kurugambwaro bagira ngo Panadol wari uhira umwana gwitambara mwene nkumishatu akagutanga kumishatu ahabwo kuba bateye turababona ingere akwati inshindura hati konka ni nyina ngo abanyuganda bamanye ngungerezeho narimo so nyo kinandeba ekinani basa kongeraho nandiyo ningambira abanyuganda n'abahurikirize ngwe kikuretere be yo mwana yatemba ninga yashuba nibara competing nabo mu world market aba Vietnam aba Brazil na nabandi hati nkasizo je hwiri bo bakagire bizibu tubashohoza mwana gushyire umwana gwito bagire be yamani hati sizo ne kwiza kuba kushohoza mwinji munonga aho ko ibintu kuba binji munongo mukatare nabwo bunde be eshuma so nani iteka ngo abahingi kumwakureba umwana gwashuma ebe for example kate kargamto bone kubijatu ekazara sinjikenda n'abantu mu cyaro bine smartphone babuze batypingemu aha bwaki ebe y'umwana cyendire umuzo neji ningo mwako oyishwe ngo nabacimanya ngo umwana gwa Uganda hati Uganda ne ya kabiri mu Africa mu mutindo g'umwana ya kabiri mu Africa kandi ne yamushanje umunsi yona mbwe nabwo baza kureba ekirye ya kabiri ekirye yamushanje ninga hatari 15 nacyo bakubona bakireba akwatu ahabwa UCDA tuye twabira aba kabiri mu Africa yona umwana umurungi twabira bamushanje mu Uganda umunsi yona konkana bwe nyo nabwe ntagarikire mu wagamba nyowe shaheje wabuza umuntu wanje akurugarukiri akurugacicuzi bwahwa ibgora kihangara na cenge agamagombora kanje umururikiri muri Ibanda South wababuza hahino ararebero wa UCDA ground
nawe tubakamurebaga kandi bintu umwana gwabo nabagoye kora bagushohoza baguza kandi bamasente tubakaraga ba UCDA tubakizaga kuba yamagure reka tuingeti reka tugereti nyora niteka ngo nabo baryo kwene baragereti injira higuro konkana bahagura wunda umuhinzi nwabe nayo korora umurimo gw'amani mwe no butweta kubareba hagura wundi nawe hina hebe bashita mu office okwe bakarira yakasente kabo kinji konkana gwe binemirimo yebire nekoro reka turingurize munonga tugire ngo hati government obutwaba minister obutwagire obuyinzo obu turebe ko twakoraga nayo kureba ngo at least omwana gwitu gwakora ki ebeiti yafa omuhiji yaguma yine obuteka ko president ashoboriye yabari munonga honorable Panadol kandi okutushobora ngo Mwijukye Francis honorable abo Buhweju yatugambira kwakura every time you hear this statement tukabe tugera tinko nkamwe nore nankana yenda atuyibuzu tukashati where does this leave a Ugandan because bright otuyaha kandi joka buri ya TV nkakureba urukurebe cyayo kiri mu ishengyero egeta ya redeti bright Muhumuza ikine cya national unity platform nacyo kitwire njore nka nkibasa byo cyatere n'ibindi koko twargayo waba norebe kiragiro ekirabiremo ijo president murebe nagamba kusheshera inyumwe y'abanyu nango mugamba kuye kusheshijo azira ati mayana go mwana ogu tubasa buri yomwe guhinga siyo bwire gwebe kandi hato kikureba nyine kwe ngo konarebo yagamba Brazil ko yarabe yagizire bizo bako bakategekwaho mushija na watara predictable ni kigamba ngo bakatakinga Amazon and orho nebindi byatahirire mwana hati tugwakoraje now ico nco cyakwaza bashiresire be hanuya ubundi nibasa kusibwe cyendere konko mwana gube gwatwa amasiko buri yomwe nagambaho ebe bakozire iyo ko kubihurura iteka rarabirimo president agambe abantu bari nka batakwenda ngo UCDA kwatu egenze no teka ki ahaje kugenda umisho ndio ebirebi oyino mwana bit first of all ebirebi ndio umbakora mwejo kunywa hale cyo kunywa kweta kabozi umusheshe mboye mbendere kunjiri nawurura ngo mwana wanje atamba charisi not atamba charisi atamba ubwo nakora kandi ngwaferigwe nyina zara nija kumuzikira bushenyi hati kumpira bushenyi nabwo n'abantu binji bakubwa kuzika umushobo kweta Obadia mutabana umugenzi rushambuza hari umwanya gutugere kuryaho nango twashanga abantu bakuru aroba MPs nka 20 ko binuza kwata musto ngwejo baji booking konka mbwenu nyontungo ati kumbe ntegerize ndyaho ntegerize naho ro Mwijukye Francis ababaro mu group ejo bagirumo umurebere na speaker wa panwena baro atubiji bari bagikwimire hati ko bino kwata ka musto nguborekiri hati tugira ngo katuzaro kamabariya tegereze ko bara bari kwiguta ndo tutakugenda mpora tuzamusto akasigira tuyo mwere kutube hati tuganire tutanga kubaganira homanye atara kubataho hati bene abantu badaga kuteze mpaka mpuriro mushijane boze motoka aho ari bushenya aho abashaba bakoze motoka babene bahakana umwe nagira ngo umwani nibagukora mu masasi ondiju ati no bihane bakora bimbazwe nkito kandi mbe nacurire handi hati umuntu umwe wabe najya tumwana bagunywa uri ati bagunywa bateriye juma mbe inaza wadiza abantu bamwe tibakumanya umwani ikiba gukoramo abamwe bajya gukora mu manywa habo kuba nibahurira ngo mwana guzo mu rutoke ebishusho mwana mwene bandi nibagira ngo ebishusho abi kuretera amanywa rero mwana gwenyine gwene gwisa umwene batekateka ngo mwana gukora fertilizers hatecho kinyuzya ngo UCDA nebinde bitongore ebya government bya bi established in 1991 by an act of Parliament nyo mu tekateka yanje ni tekateka mutibi kozere hangu
hakongera omutindo no kushomesa abanya-Uganda omurimo gwabyo numbinte bitushome kuba ntukora nangwa na all other government departments tizituyambire okutera orutambo omubinte bina kwate n'entunguka nyina kugamba ntari kutina ngweje sha wazo mwigoro bakagwera n'ya government iwe wenka waburika RDC ningo nkogombora noje hakano teri tikitu habo kwano wekariya bakubuza katabo atine cyakoze gwecona bakushaba katabo kukwandika imbaze hato yebuza irware ryaburamu akatabo hora nindishanga mu Panadol akwa waikamu immediately nibaikana bakugira ngo wijana katabo asini jana katabo hona igware ertine katabo nango rupapuro kukumpandiraho nakacumu ni bakakushaba impitirizo bakushaba buri kimwe cyonda hati abana ba PRI batangiye gukora bigezo nuza kukura ngo ga private gona ngo gasinga hatu yibuza ba government kanesha shora bakozi ekizibu kikaruganga omuteza program nyingi ezireswe government bibiye byajyanshwa okutantira hantandikwa okuzana adezi narizi bakargo bacwamu enfumu ngo nkasigazizi na nkechapa chanadizi abako abanadizi bakabana kurutocho go muntu rurunye munoga bakwange mitwari kumbata icyapa cyabo hadi wayi ko kabuza ati abanadizi kabatire cyapa rutocho bwawe bakakwaci bakakuletera manywa ngwa bakwe mitumbe yo kuryara bakomba zo kujya chikokwa uramu nkasigaze cyapa nkasigazizi na nkechapa chanadizi ejefumuka jurawo omuteza program njire kubereba National Forest Authority n'ekitongole kya government kikwenda questions na UCDA n'ibindi mazima umunya-Uganda nakizo mu kibira ashaba license yo kusharembaho n'emikono amataja ganaga efufa ginaga amakonka ganaga ayeyembaho ayija ngwija kuguza kubone sente NFA tekazaga radio keji ekashobora negative ekashobora ngwabari abahinji b'emiti abashubuzi b'embaho baye kwata bakwekora mu cooperative ninga sosiyete baza kuzo mu UDB ninga bazemu other financial service providers babahereza nkesente bagure nk'icoma cyo gukora boards ninga plywoods ninga adding value to trees omu China rugire China yate cyoma cyo gukora plywood ahari kabwo yate cyoma cyo gukora plywood aha ari nyihanga twere tujyaho nyuri shubure mbaho oshubure mbaho temo muti 90% yebo atema muti yono bisigo mu omukishaka byona bifat fegwa hat NFA ejyaho konka no negira mu tutarukaho mure koro mugasho kasi mutarukaho emitoka shanga Twine 24 million hectares zitaka zona zinjira imiti haindi ugambira turi 14 hati otingwenda kurugaho hati tokwenda kurugaho ugasira cyo yambere iki Diary Uganda Diary Development Authority ekashanga abashubuzi bamate bine kizibu chebeyi abahinji abarisa mwene omurisa bamugira ngo litani siringi 5 ubwo benego runana yaba nayanga kugapakira motoka na yaba nayanga beyi nayanga ari kupakira najya tukawansera kongo banya ngo wakusera abanaga pakira abakuba yacererwa mukace ni gafa umunyaka makunyana omurisa wente yacererwa mukace ngo nadakuramuza amiyate ngirwa ni gafa ngoba baza agapakira gagenze abone kuramuza gatakafire ngo twine kitongole cyamare nyaka makunyana ngo ni Diary Development Authority kitari kubaza kupanga ibyoma ko kandi abarisi abakora mati bo bakabine mu cooperative society zezo bakabene bakure byoma bibakweta UHT ultra heated treated ni bikwata mati
bigateka ahandiguriza higuru ninga bikifurizinga kumonga gamara ekiba kweta shelf life mwenu gamara obwire buringwa gataka firi ameze mukaga umulisa atunga time yo kuramuza ndamuzisa ndayona waganyima ngakwima wanga kumpese zaje kwenda ngakwima mbanza nguma ndindemu konga nari ndamizo barimwe amategura negafu kandi ushiko ngo bakameciro gaba mugashesho no mwabazo ngo mugasho gwabe kibakoze reconke cya Uganda Development Authority no kwata amatako kutambura mu bidomora bakaja ngo bagume bagatambuza umukandi niyo achievement yabo yonka indi kumanyiro registered only that hadi gashi manyangu mwenu bakwata no tambura amato mu kidomora ngo bakukwate za road block bakazitameza by the way abantu ba improving kutambura kuhiyamate mu bidomora batanga gatamburizo umukandi hatabona baza kubiyaho hona njirita hona timu yaba abantu bakakora za yogurt bakora amajuta gente bakarete nyo mujyo gukora amajuta gente gakagumaho akwatika kufanga mate ebyora tubabikozire oshanga umurisa na hategesha hana irita y'amadeni sinzi rushanju runana ko kabiri bakajya mutwakitari bitanu takugamba na yaba nagamba bari kupakira omuteza program ebitongore bya government nkeche for example hati ekitongore ministry ya agriculture eri kurebera uburisa no buringi aba kujebembera bona n'abarisa honorable right gwamarama bwa brat gwamarama no murisa n'abantu mureba yemeriye honorable franka tumwebaze no murisa ogo mukazo w'amahoro kurebye nyanja no murisa ebyo nyanja kota birya wamarama umwani kota kugira about eating it or having the knowledge manya knowledge rota yo mwana utagwine kandi hine bagwine because nogira ngo wamarama tine byayine abyine mayana wabyine wazo we nyonga reba yente za mabaraga ganaka ga white zirimo bigabo no waza no wanaka hotel hariyo ane hotel ya manu honore frank tumwebaze na wali hente zinungiza za brand nkazireba nazitegera hadi oburisa ministry yo burisa n'ubuhingi n'ubujubi erimo departments ishatu erimo kurisa namazima bahikire kuzamu erimo okuhinga katari muhingi omba minister wahire ningambira president Museveni nabakureba ejo ministry ketari muhingi na ministry ejo eri minister mbamweta Bwino n'uwa crop husbandry Bwino cyakuraga Bwino onariwe cyakuraga Bwino n'uwa crop husbandry ko ngamwe nyowe na kuwagamba Bwino yunateka undi Bwino cyo bakuteka umpeni abo bari babwira tiga muhuriraga abantu bona nyona no mwana wo kutimurebere hata nane amanyani nyenda yobuze fara abadu wa crop husbandry omwana umuhurire na statement habwa kiba musigira rubasho habwa kimbeni ndeba rwamirama mbeni ndeba fara tumwebase bibo kwebembera umwana kandi tino wa crop husbandry matu na ba commissioners ba crop husbandry crop production konga ba crop production somebody said it here we import peas from Canada obushaza omukiga echo kujya cecemboga zikaba zyo obushaza hata nakutwara kabare narukunjira nakayihona ninkwe nyereko omusirgo obushaza tokugunyereka nibaryo bwa Canada somebody told us ngu emicungo yetu kujyo supermarket eje ya yero ngu nerwa Egypt desert Egypt amiza kibakoresa nibagiyambarara umurwizi gazo muri Vanayiro gagenda gaza Egypt bakoresa irrigation batunge miyembe na za apples tuzo importing tuzigura tuzireta Kenya mazima nguniye kutuyemondi Panadol tinkuma kono chimanyi we import Irish potatoes from Kenya wareba importinga emondi mazima ebihimba nibiruga Zambia hata tuyine minister muri Bwino wa crop production na husbandry tuyine full department yone ya Ministry of Agriculture so omuteza program abantu babuza amajani gabireki abo kwati tukwinga amajani tune ko munsi yone
haro countries kuhinga amajani munsi yona zero bo kandi beyongera kuhinga icyabwa cy'abantu bitu beyongera gukura amajani babuza manye hadi abantu ndugoku nza bundi buco abagore bahiga kokowa bagira ngo kokowa beyi nayo ekashuma yaruga mitware baneshatu yazare hankumi 5 nakatare kariho naba kugigura ne bagigura burundu bagure bijuma mazima umuntu apacuro umukutiya abitwara no attempt ya variation taro initiative ya government ninga those that lead us kugira ngo bayamba barisa abahinji ngo bakore variation no bugana rorenda tureraze bucori obucori bwenyini bwejuma burundu bwambuka muri busa Rwanda ubucori mazima bwenyini bwomire just ubucori muri busa Kenya hona mazima adding value to maize okabusese okayemesa no cyiremire nashuciremire manyeto kongo butwatwara yo bucori twabutwara Kenya oraba abakushobora byo kujya koko babakurata Kenya bi ngubeja kwakira byo kujya koko ebashura bucoro bwa rwo mu Uganda baza kubigura Kenya babitaso mu Uganda kebyo kujya koko so all these blames oriono juro tatu ni kwereka atomo omuntu ningenda okutureba nawe arebe abakuturembera plan niya kandi ekabe chiche ni chiha abokati nyoni mbasa ntakubani ninkura NFA bampiro mu gukura NFA ngashanga no shere mbaho nubu nina nkiji oruba urimo gukoresa oruba urimo gushakaza orumwe umbiri tumwe kuri mpara udukitano nikura mbodi zikishatu hati wabwachi manya tutakajire no isi tutakajire manya ndiko tutakajira kugira ngo bibeni bikora bambe babyiyeho byo biye bigashiriki niyo point yanje for that yazi NFA ebire yambiriki UCDA for that yazi ebibiye bitongore so hati konka specifically we are now manya tujya rationalization okwate bitongore itwe nyonkanye ngomwe mba kugira ngo districts zicendere ngomwe mba kugira ngo ba cabinet ministers nana babiri turi kubetaga gwahura ngo hano minister utakumanya hano mu Francis ya mutwereka okay yote nya tukumanya nyote kumanya we atumayire atumwe no shango ko gwana mango mwane gurugamo ngombazwe ngitu hatu wona watakumanyira kimwe hanyomwe bazyo mbindi nyine abantu bakuru hari baremane injire munarwo kubushenyi benshi hari barenjiro barat tarumujumu mshije na ndiyo mujumu wako nga ndaba mukureba icyo ndo misho hatu kumpikireyo ngoza kushaka mbengire kuburenjire kumpikireyo nashaba eco kunye cyo kweta espresso uwunchabire yaje atkamfete rori yandi wakubicenga wenye no koromba yabanza yo tondije nawe espresso abyataka jirebire abyataka kujimanya ni cyabe yayishiro mu rwego yayishiro na bakutureba ababuza ngo eco kandi niki bori bateganya ni kamarwa ninge ngechata wine tirakumanya ngo espresso is a type of coffee eyo muntu ari kunywa erikora nka energy drink kandi ka chai kat nkirije kubibiri hariho nakana bakata americano ko nikinjiho nikakira umbwinji wakatomu chikopo ko nikinjiho nikakira espresso mbwinji hatko kanywa no baza kuvuga turere rugahoze nobi utaka pakinjiri ukarutaka guhejiri shama jutagawo konka aba UCDA nyotinga bareba ga radio nibashomesa abanya Uganda ebiyite ni kurwo mwani ninga kandi karo wahirwe sente ku promoting omwani imanyo ninga aba UCDA hatogo no murete tumugambo wali yo UCDA yebetine budget yo kuzaro ndi akashomesa abantu advantages because Ethiopia for example Ethiopia echo chemiso mwani kuzamutwara gumwe n'inkumishatu Ethiopia omu Africa ne basa kubera number 1 mu kuhinga umwana yes yakabiri Uganda yes Ethiopia omwana gwabo kuba kuhinga 60% of what they produce is consumed locally omu ne bagwenywera obushweka kaga ari kandi bagwenywera
hatitwe norgahoza nkade horo rwampara ushabe chikopo cha kofi chikubura orgahoza nkade horo kunjiro shanga ari mukama hotel abiri gonka akakuguza mu kofi shanga no muhisa w'omwana umuhinzi w'omwana wo mukugamba takanywaga ho mwana wona nahinga ayanika at batwara ahinga ayanika batwara kongo buri izoba nanywa agacupa ka ekinda kugambira TV konga ka energy drink buri izoba nakanywa buri izoba nakanywa amanya ko kunywa mwani gwe hati ije kitongo kitakupata kushomesa abantu advantages zo mwani zo kunywa mwani ninga zikayiso mwana umbantu baburijo natwara umwana rwanje acoma bakampaka sanuka zakasigisha gateka eje kitongore cyarugaho nimba gifiri tamba kiri information bright ati ensi yito kweri ukwe kutwaza nangwa no bakweta bright ukaguma no sibano ushomesa to kwija kutunga abantu bingi bo kunywa mwani nkabense zimwe cyo kubanza ense zimwe zo kugamba no ushanga zitire mate mingi nkagari mu Uganda umuntu wa Uganda takwija kusigaho amate akaza kunywa kofi tune kibakweta capsuno capsuno guyakugambira negura zingahe nakugambire mukagishabire ne ya class te abanyabuhweju kunywa buzima mba kugikora babuhweju tubarumu abibanda nga so hati o manyangu umwani nubo kuzomba jungu abagunywa nebagunywera ki nebagunywa ryari umuhinji wabuhesha kuza kuhinga mu rusozi takuja kubanza yanyo kana kaka cappuccino ngo aze kuhinga bariya china nga wabuhesha kubumuta kujinywa rakumeza kumutaguna mbanywa bushera nibanywa mizi nibanywa mate so hati nanka emirimo yituru kukora nico kureba za kofe zara kugamba umuri marum hakara mu kofe shop ari ikacinga ekagomba abo kunywa umwana bakabura bushwa break bakabatarumu so itwe kari cha yitu nenkora yitu nemirimo yitu kukora no shangeta kwetaga kofi ngako umuntu nayina ngo atagwejejera asho umucyaro karagwejera nagwejejera 12 no mujya ngwanya umwana ngo atagwejejera adonore mu cyakareba konga yetegereza nyonka vuga horo wari gutwara bitocha Kampala hari ibintu bitwantu korese kiro ngutagwejejera ntingabagambira TV hati ukanyukana uri yamirungi akakushobora hati viva barore bobonka mwabasitamisa mukabagambira omugasho gwa espresso na americano bobonka bakadaga supporting department eje y'umwani buri petrol station mukagije mekagire cyo macho mwani kandi bakabambe icoma cyokora ka coffee aza mukagushara mukaguta beyinje I am telling you abanyagara no kufa nikuza kucendera number 2 mbeni na wakwata simu yawe uri kutureba za Google o checking how many cups of coffee can you get from 1 kilogram of coffee nashanga Google netwereka no shanga ibikopo 180 ka espresso ni kati wakoreza bwa espresso no basabye mukebiko kama 200 buri ahimbire ni nyamazo bakangurizo mutwaro ko ngayimbe ni kanywera rwampara bakaguze nkumina hadi wakaba ranku 5 average no kimasa ngo kilo emwe yo mwana umuntu we nabata kujya mu mutwaro emitwaro shanju hadi nyonje guzo mutwaro kumene 13 umuntu agiye emitwaro shanju ngume mpunami nangwa harabasa tampa emitwaro ki 12 ni 15 hadi nyowe ni nsima effort yone kose rwe kurereka ngo umwani gwa rugankumina gwaza mutwaro kumene 13 twonga ya not satisfied habo kuba umahanga Germany for example want to get your Germany right because there is a way you Germany Germany mana Germany eri kusize ku exporting umwana umunsi yona te kwinga cyo mwana na kimwe konga ne concentrating ha value addition UCDA cyo ni kushobora UCDA yonka because rationalization tubajikozo mu UCDA yonka yonga ni nyangwe bitongore bikabire concentrating administration ebyo kugamba yaza kubikora kasi neza kubikoreta iri migwe okuhinga ubushaza neza kubikoreta iri migwe guhinga ebihimba nitugiha Zambia ebinyobwa nitugiya Malawi emuri ntuziya Kenya nebikoreta hato muteza program information
bright nanye nesha nda kubuzaho we forward gusa sinogira ngo ibitongore biremerwe government na yeremerwe hati no we forward ne kwe hati nyowe ni kugira tereze we forward nyowe ni nyowe umwami para abantu bantu uko waro bahabura aba ndokura bajori para paro nakugira ngo mburungi nakwa background yes umburungi ebitongere bakaba bitireho ngo bi adding value to what we produce byongere imirimo mu bakozi umbantu bitu byongere umutindo habinte bitwinga byareme byonge be expanding kwa kaduki yabere erikana bibere kar 60 problem eberiho niyo kugira ngo twabi concentrating aho byo bire migwe byonka no bano ufango as a government departments zibenzi kora haza byo byaremwa umutesa program tutandikira investigative arms of government wakuzireba katugambe for example Paramenti iri kora oversight Paramenti byone bindi kugamba umuntu tiyobushaza heru ne kimanya Paramenti ne kimanya ko NSF NFA erembwe kureberera bibera Paramenti ne manya ngo marwaro gitu tarme mbazi Paramenti ekakwata uritiza Paramenti ekakwata ubutwabensho history ariho abana babiri bashoma hazo echo bashoma ba sportinga utubabara kushireta echo yabirakora akajya turamu yabera ingoni atasharama ansaringa ngoni manya kusomora abantu wamureka twina kusomora no way gakushobora itwa bashomeraho tubine cyo kweta background Tokano hapoints hat no raho reka goreka nyo eshoga yanje nanye no muhuriza yitegereza umbodora kamuri yari eshoga yanje nanye no muhuriza yitegereza nanye no muhuriza yitegereza amanyengu abantu abakugira ngo UCDA erugeho nani bitongore bindi bahikiri abo banyo in my view UCDA tine cya Agacencwire abantu abakugira ngo UCDA kwarugaho baze bajora mu Ministry of Agriculture eyazunzire kare eyaremwe kora byone binabagambira nabo bahikire habo kubeje bahikiri Ministry of Agriculture ekaremo tuntuke obushaza ebinyobwa ebihimba muhogo ntugiha Rwanda hatwaje kwata waje umwani konka habe hamaraka mingi agari kugira ngo value addition n'ikintu kikuru agari kugira ngo tutandike ku planninga think tankers bagaruke ba planning iri hanga bamanya ngo we cannot develop a country without value addition tindi kuba nijo nani nkwereze yo kureberaho ebitsheme kuba twakoze ibi navuga wampire katugambe ni manyanga hore ngwico yabarika ari kura ka NFA tokuza Buhweju kasharure mitoka gitampimbi ukagitwara hero izigempimbi mazima kabugana twera 15 zegwire pimbi nishora hero Kenya so we are going for a break bright Musima we bari mnonga ni umurebi rijo ryo natureba bari background that yo background yishonga nayo of course that yo that is my submission. You may not have a problem with it but no buzabuzwana following akaje wana following bamwe sibicanye mutwara mu understand tukazaga tukagita abantu mureka turaga nzagumiza muri program ya Akadaara zabashayita Nitureeba kandi kaburijo mukora yitu batuye nakahuma. Yes, turiyo twagaruka kandi kaburijo program yitu ko kunagambira netandika tutandika shaha ina henda sha mukaga nabo cyo zabashaha itanda kikasha 5 twineda chika 25 zo kugenda nturundo turahendere kandi bright Muhumuza nanyenzere ngo kuwahendera tukuzo mukahumuro tutandike tukwenderera kimwe we are concluding aza nko muntu ashomere kibutwino shomere aho kubiwaje mu mwenuga ati ahendere background aha ahendere background yaho kandi utwawe forward hata abantu batwariki wakwawereka mu UCDA kare abawereka mu ministry te kubasiza kimwe ati tutwariki as we conclude echo kubanza President Museveni aribwo kucikiriza mu government ye eremirwe yona kandi harimo abantu abarumba honorable Panadol abari kutekateka ngo government ne batakugiye kiyagasha haza ituturundu gira ngo no enyaka 30 na mushahara n'ingana 8 bo amara
ebibaremerera bingi murekuri habo kuba mu iyo ekitongole cy'omwani mwakitwara mu ministry tarimo competencies tarimo capacity yo kureberera omwani okugureberera kuche okukubere akace kabe akaro ka UCDA kace konka enteka kugira ngo UCDA ngwebeye kozere chango ngudera fo ngubagireke nyonka muntu nyonkanye ko muntu nayo tikukikiriza hako nyo UCDA mazima takubiha tinembe najuri no mwana uko natunjiri nkagutunga konka tinde guhibwe UCDA so nyonkanye ko muntu niteka ngo pana de cyo no gamba ngo abakozi ba UCDA ne baza kusoma ministry nibaza mbata atari bimirimo iworeberemo ariho ida ene position yo kumenya vacant nibaza kubinga abantu ababirimu abiyine imirimo yabo bakuba bingashi because time vacancies time vacant positions no fuwa kujo tunyuna sta mu tebe yanje no mbinga mu no kirota harimo advertise warebera kurre hate bakubinga bato number 2 any effort yo kuchendeza administrative cost ya government kusevise zo mu mushoro nyowe ngabwanje nimba ninjagira ekibuzo nikigira kuba kumara kuzisevinga zigwezi kwika ko umuntu waburijo the answer is also no because ba MPs ijo bakakwata budget yitu batekamu buri every health center bakagereza ambulance buri every sub county bagereza tractor yo kuhinga omurimba room batamuno rutino gwitu kwa gatete president yaita budget yabya mu byona yabya mu mushano kujwa kandi ba MPs abo kureba nabona bakushabura bakagenda babinga umuntu bakweta na muganza nguno muri wengusi bona batera karuru bikirizana na muganza akabona akumwa military police kuyagira kwija yakuma military akija ko mu military UPDF bamonja na ridika so meaning that institutions zona zikwasirwe including parliament nyumwe ni ndeba ngo way forward harujo abantu biteka teko icyo twandike bitabo bitu honore mwije Francis na UCDA no yakugumaho kineke kubaza kugasa umbwire bwa president Museveni after all nabwo yagumaho obinagitaho ni president Museveni abere bembera president Museveni wabe nabarunda tineke abere na yenda kugikoresa cyeta kubaza kugikoresa na yabigumireho nyone teka ngo twandike bitabo ubwenge bwano ugamba bwona siyo tubito mu nkora president Museveni yarugaho ko gahata byo kugira ngo hategesha heji nitubaza kugira ekitwatamba no twakwata UCDA ekagumaho no twakwata NFA ekagumaho neza kugaba makagamusha ne development authority neza kwemerera ibidomora kutambara amate kutambara mu bidomora konga no vari addition nyomwe nyo musha wa vari addition enteka yone ya vari addition oba yakugubina cyane oba yakugowe dini yanje oba yakugumuntu rukunyanga konka yabere vari addition eri genuine eri based on genuinity nyoni njagira bakuba ne yongera abantu bitu batunga mirimo ne yongera foreign currency sente za hero ziyongera mu ihanga expanding tax base yihanga vari addition ikikuru kikansa asijo nabe nintwara muhogo Canada mazima kubanza banjira munse kugiya Rwanda ngunduganze Rwanda importing yo cassava nzireto mu Uganda mune kuji exporting Canada mve ya Uganda yona twa kujikiriza hati niyevuza kanipura program za president Museveni zo gamba za vari addition kongobwa gamba vari addition ayongeze imishoro ha initiative za vari addition obagamba vari addition ayongeza amashanyarazi ha initiative za vari addition obagamba vari addition esento mu bank amagobanike kumanike yongera central bank rate ne kumane yongera how can you add value tine cheap capital so ebintu nkebyo ni bingi ti UCDA yonka so abarisa bomwa abahinji bomwana imwe muri muhana basa ogumorebe owabe nahingo bushaza we yebuze obe nahinga majani yebuze owabe abakanungu ababene bahinge tabe korano izuka so nabwecho ebintu byona bifire mutakatya ngo bomwana niwe murasigare mureke twatanise tuteka twandike bitabo turebe kutija ihanga in future tuje tambira ihanga gitu president yarugire konkati mazima abantu abari mu ministry tibari kubasa nakakibaka ebale mnonga Western Subright Muhumuza wa National Unity Platform honare Mwijukye Francis
nora hat bright kuyaheza kuyaza kuhendera atanatandika kwikiriza ngana nawe aho kugira ngo kure yaba akirwe yarwe aho kuba namazima ngo mwihango obworo mukoro mwihango bugenderirwe aho kuba bebembezi bamwe nkagambira bitu babuhweju hata mbashitamire hihi nabareba nabetegereza ninsiba nabo mbandi naboko niba kugira ngo omworo nategekwa je ngo mugiga initegeka kunkana ko kirina I think that is real nabwo eco obworo bugenderire ngo abantu bona bababoro akasente bakakwiyeho dero ubwo bwashikire ko rafutamshe shiringira 10 ojo tumukama wanje bakujweke kibakwenda bakujweke amashansha bakujweke ekibakwenda cyona kasita bine sente ntabwo eco nicyo kurebera buri sente yona heri oba numufeza nibirukanga bazayo oba no mbyenyanja nibirukanga bazayo oba no mwani hato umwana hoye batakashire kandi hiba kuzahona basiga bahita umajani bahisire mwene abantu kwe bagira barwo umajani bazo umwani batukuratayo cyo cyashemeza na munywani wanje aho nare bupano yatimwe tuwerwaneho kandi ko buzima tuwerwaneho kumanya ngo okiri muwenka turengu twakora isamani itwabaye bahingira umwani twongere nangwa naguhingira kimwe sitakagurugaho konga tukumanya ngo hati no kwerwanaho. How do we fight mwatire kiragiro cy'ukomeye kashi ekiragiro cyo cyaza aho nza kuba tukireba konka katugumize mu nshinga neturwana tukumanya ngo ahibatira umwana oko they don't mean well ekigenderwa cyabo no kugira ngo twena tweyaguzo rugusiyo rero bategeke kurungi ecya kabiri hirukorera jati government ni yagabire kitireho nabo cyo n'ubwabe kukihaho nga ekekitereho ki ekekitereho marketing board manya nubo oyinobwaye bwo kuzara umwana kunga twinebwaye bwo kumwita utkaninya na muzire nga amateka ngakwata ngo kwani wa mwezarire nabwo eco nacyo kigwire twina government yo yonkere captured institution zone bright yanagamba zona bakazikwata so hati ekibabire basigize neze z'umwani so hati it is complete capture de nubo barukushara mburi kimwe hurire mu boko twege soko okunyomwani nubo karbatagwina bakutwege soko turaguhinga bakutwege soko itwe bakama bagwe nibenda kutwegesa kungambe mutagunywa that is the truth manyati mfite ko gunywa nyoka mukinjiri yo gunywe no percent kandi maharo abarisa batakunywa mate njoke kaganga recommendation ya doctor ngene hate njoka kaganga tukujetiwe no risiza cente utakunywa mate nga iwe jeno y'umwani nyono nakwanta kunywire nawe uri pressure gasukari hariho bukinge bitoke batakubirya hey konga shimgene kizubire bitoke kurwa abandi deba nanka banywani banje bamwe mbere nibuza mbabuza omukwaka no mwakogo ukwaka no mwakogo eiteka kijo mu Paramenti twaryanga twena na munywani wanje Panadol twena twagira ngo itekere niribimunonga umwana gwitwa batagukwata omukwakana hati mbere nimbuza abanywani banje aba kwiho kwakana ko kwikumi ekintu kire nenco mezana hati mukajya ngo bagukwateho ninga na hataravire mukari yakandi ko kucira kuraba mako manyo kisire Paramenti nyowe nyenda mbere nimbabuze munshobore nanye ncenge nkimwe because nyowe nchiriya akitwashaze mu kwakana twagira ngo umwana ogu mwagukwataho ekitongere mukaciyeho mba mwashisha kwahwa mezana bamwe umuri bagenzi bitu bataye ekishozi baramburente kweza kuzirambura abanyene tayi kubagarika bagira ngo ngugugende hati nyebuza hariyeho ki buri tatashobora tunje kushobora kukumara hati okushobora kukanyire aroho kibuzo ncuriro umuntu mbwe ka feedback
that konka bamumba ku defending UCDA nabo they were beneficiaries mpurimuntu mwe nabigamba ko yakugamba ngo beneficiary ngo no supply ngo mwana nyo kuyamba utinga supply nga mwani nka supply nga majani supply nga majani nta kibanza nga supply nga majani nambwira amajani ago Buhweju Twine ntubanja tumwishe wenga amajani ntubanja amajani ga billion ananemu amajani tinga kubanja mwani akwa tinga gusupplyinga ngwe hate cyo wakihari utaka kurwa abandi ecya kabiri ebitongore ebitube bihaho ahabwe nshonga zire zinakugambira cyo ngo ntwere ku duplication saving sente umwana wanje yagamba konka mbabuza nakugambira ati za seta kanzongereza kanyuzura umuseta wa protocol unit economic monitoring unit anti corruption unit investors protection unit finance and administration unit poverty alleviation unit foreign and diplomatic affairs unit legal affairs unit security and defense unity, agriculture unity, political unity, lands unity, ezona ziryomo nizikorachi kwe kuryo okusaving sente ebyona kandi bizo ministries ka department ebebi so atabwenshi nona ngunyowe runza ha ngunanye mbevinge nkotine bwenji dero muntu anzandeho ahabwenshi banzo oyeho ezi dero manyangu tu nana kwerekereza sente za billion izo no herezo umuntu nizibasa kutwarwa agencies zishatu ejinanka road fund ebe ina bakozi nka 20 bonga road fund actually uterina authority it's a fund eshikweri nangwenzira kugigarizo gito finance na yokore sente zayo ekoresa igaraka hereza government eyine kizimbe cyayo mu Kampala neshitamamu egaraka panyisa na Uganda Airlines so kwa kujya ukore sente nezikora egaraka kora hati yejo uyihirho yaki so untekana program meji nyenda Uganda bariyo besibe nko bibiri bamanya okureberera government emaziraho bwire buringwa ningo kurebera motoke kuzire ne bane oiro munonga ne nyoma hata munonga nagwe cyo government yite yitwine hati okugireberera ntuza kwezirika ibiri emishonesha kweyongera akwa government hati sente tezini mwene kubarebera zabura bajya nguneze nazo katuziheyo nazo baza kuzikwata oyishika ngo esente nanka ajya kaiza kutworeka sente ziri kwibwa nizisire zitukozesa mu government ababire nibaziba baciruho kugira ngo bagenzire hano bakine yapeta baciruho ababunanka president abenajya ngo barya bashuma tababinjire ngo hati yakubatwara umwagurukarike mwene katuye namazima barya bashuma mbibiro UCDA rero ko bashiko umwagurukarike mince mbakujunwa so ninyenda ngo abaturikirize ngo ku bright yagamba mu nyangu eje government nkuru emaziro bwire buringwa yo yabeciruho no bano shankara kunaga sente umunsha hwefumukire nuzitamu nizigenda niziraho nizigenda nabwo cyo umubazo go kugira ngo twine kwindure nkora eriyo mu government ninchiriza ngana bright konkandi kwenderera kimwe akampiro nayo tinyine masko ministry ya agriculture buzima tinyine masko ije bicori byitu mukango abakenya babyanga kibayesere afrotoxins umurinyankure ruhumbwe kandi nabwo tukabitwara bicori Kenya direct twabura kwegesa abahinji bakakora bicori by'umutindo tukabitwara heru ni yejo ministry ngwati niye kwegesa abumwana so mumanya ngo kigenderwa kibekirye kindi utarinda ngo bije bakwegese iyo manyo tanaza kutunga esente y'iguru mutwara gumene streka emitware ebiri nyine kure kwingo mwana rwanje nkagureberera abugo mutindo mente ngashomesa abana banje nyencha kare twarwo mukajoga naka kugira ngo aboro bengere kuba bagiye yabari nonga honare
Thank you so much. Tunareba Panadol turukwendera. webare munonga ati nyonko mushaho yitwe ba doctor twa turi mu marwaro twakwereza umuntu mubazi buri mubazi gwine side effects konka mwe no reba side effects ureba benefits ojo twonka mwe ne birungi byakiraho side effects hatkamuhogo ebirungi bumuyambe mu mutambire no side effects zo mubazi gutekwa kubaza iki zero bwenu okwiha hebitongore bakavuga ro ministry tingagira ngo 100% kikiri ntabasa kugeraho ibyagenda kubi kandi kurigera ko kuringuruza mu nonga nyamwe no bright ya kigambaho wareba ko ibintu bwa nabyo ureba kana nebirunje bikozere ki duro hatu wa kandi birunje ubundi byatambaraho byabaringwaho ogena neco okurwanira mu Paramenti abantu binji Ibanda kwembambuza ngwento nuko mu Paramenti ka ireshtinza ati noreba turiyo twirira hi nakaruru umwanya hine cyo gukora ati ngaho narebo zake na ece kikondi cyatirwe cyona n'abashitiri wo wabo kuri ya mityana nikikora konkaka Mwijukye Francis w'unkomanya gentleman yatere tomi Paramenti Mwijukye akagira atakatero zinge sate mukono aba Buhweju n'abanyiga konka weza ko wabo ncabasa gukora ari miringo minzi yo kurwana numbasa kurwana se bugambo amagezi konka ati entomu wagizinga ati yone koroa mityana kandi Buhweju na Ibanda gukora muri nkoro mudekora muri nkoro mu watere kikoneke kizakatire nobo wagira kandi bakutera ibyo nebindi rikota ntambara moko shazinze Yahinda. ubuhabaniza universal primary education na secondary abantu bona bakagira ngo government etireho okushoma kwabusha ngo abana b'abantu aboro bazo kushomera busha babe babusha barigire mwa konka heyiziro bwiro byamara okushomesa kwireho na hirabara biro ko mu universal primary education nabo bakakora ki bakashoma haraba yambajango mwani nugutagetinga tribes zimwe ngo nugutagetinga kabaganda nga aho kwa Twine nuba kwa abany'Ibanda no kwa Buhweju no kwa Uganda yo Nehinda ki umwani mwenu tine tribe targeted President Yoweri Museveni nuko yamara wembezi owire buringo konke kimuritire yamara mu wire buringo naterwa abany'Uganda ki akaru mwenu na hati saije ikitanje cya abany'Uganda bakamuterera akaruru n'abany'Ibanda wanje kubona bakatera 100%. Ncibana ngo cyo bakumutera akaruru bakimwine mu bwesije nyoni itegateka ngo twayeremire ayerebesizeho itonto turiyo tugutera akaruru ntumujana ngo abaro mbwe no mu rumo gwitu nkabembezi nko kubona mu gice yagamba hat ebibi abanagambe ebi at for example agencies bazitwira mu ministry hateze zwana ugambe zindi ziri koko mu state house nkahi no mu rumo gwitu garuko mu Paramenti tukamuhabara tukaje twonga president zire zo tuyire izinage no rumanya zigenzere mbwe ntonto kushabana na handi muri tubavugwa uwe naza kwikiriza nazo no bazitwara tubuhaburwa kandi n'ikindi Ministry of Agriculture uko kubabira batamizi na no muri mugwiti nabwo kuranga utwagumana tubakuraterera kureba ngo bashitwara kuba abany'Uganda nibetaga seedlings abany'Uganda nibetaga umwana go kubyara nibetaga imbazi yo kuguragura nibetaga biya so ntwetaga Ministry kugikora tirito ngabembezi kureba ngo at least seedlings zabaho na nibyo mwe ntagire bayongeramo kureba ngo kintu cyaje nakahi omisho okwakana ekitezo bakakireta mu Paramenti konke ekitezo kizira mu Paramenti okwakana tikiri nkeke kizira hati okwakana kabo kugira ngo umwani tuguhereze no enyuma ho icyabiri kiri cyo kubanza kigeze cyo kugira ngo umwani tuguhereze umuntu omwe abe no yagutugutunza abe no yagutunda akaguza hato kwakana hiza rationalization konka kubagiterezero open twagire bituyamo bitongere bibigende biberekere konka kandi kutuwezire kututegere kutumazira ubwire ntwetegereza no batucengesa tubicenga
hati nko ku bright yagamba tujya twashanga n'amazima ebitongore mu bitukorire konka kandi kubyakuzukwa handi ihangande basaganyirwamo receiving akasente improving amashomero improving emahanda na namarwaro muri to chito shara yita no kugira ngo uriye ekitense ki government ekuteka mu kiza gukorwa no kushabira ngo kikire ekikuza ku disappointing omunya Uganda ninko kugira ngo sente kutwaza kuzisavinga kuri zazo mahanda zazo mashomero zazo marwaro hatira yubaka zirinda zikarimo fora kuzayi konka twazi kuratirira kabembezi abantu bakareba ebe y'omwani yagumerije tugwagurwa mu mutomwe abashubuzi tine cyabakwataho konka Panadol ziyo zikorwa abany'Uganda baza gushemererwa numanyangu cyamande sifavuga kabare we bari mnonga ho na movement kandi akatera ninkusima Panadol omunyibanda kandi otwaba hanuya na MP wa Ibanda South amashuma we bari kuba nitwe this weekend abantu bashemera mnonga bara abantu bari mu ishengero ko baryaha kandi nyena ngumcetegereze muri member wa Paramenti we nahereza accountability akamirwa rutungwa akaburrayo ninga narebe kumurana ashobora bigere because these people understand these things better basta mu ishengero bagaraka bavoringa tiene ba Paramenti tine ntambura bwencho ndizo yabuzire completely acicira kampara niyo muri ni mutura kampara ninga so mwena wako bari yanyu nimbasima. I thank you so much for your coming. You always come and give accountability umuringo nkobwo kushobora ibintu ubundi twatakucenga ki nyenda kusima honare Mwijukye Francis as usual. You always come and be with us nakira kwija munonga hato yobuzo tubishina wekanasta kampara kandi kanaruku ejo extra effort we bari munonga bright Muhumuza. We are always together and I thank you because no ba honare undu bako bataro we are always together. Nyenda kusima kuba areba program ejo we are part of you and you are part of us. We bari munonga ebyo mwana uko biri bizagumana tubishoboroza na hoje mwongere kubicengaje kandi mwabarukingo mwani mwongere muteke mamani abako by all means keep moving. Program ya Akadaara yagarukira zakureba nesa bitera kwija mugumeho.